Idemo u Porto, a vidite se nama. Kao i obično, došli smo na aerodrom 2 sata prije leta. Dosta smo brzo prošli check-in i security, tako da smo još 1,5 sata hodali po duty free i šetali se. Ovo tu su malo scene iz aviona za let za Minhen. Kad smo sletili u Minhen, imali smo doslovno 25 minuta da presjednemo za sljedeći let za Porto. Stigli smo bez problema, plus smo još imali dodatnih par minuta pošto posada aviona nije bila spremna. Kao što vidite, ponovo moram snimiti neku scenu iz zraka. Čim smo došli u hotel, brzo smo se presvukli i odmah išli van šetati zato što je već sunce počelo zalaziti. Porto je prekrasan, prepun prekrasnih zgrada i ulica punih mozaika. Pošto je već dolazio zalazak sunca, brzo smo se spustili dolje do rijeke Douro da otišli se malo poslikati i posnimiti. U ovo doba godine nema jako puno turista, tako da je grad prekrasan i zapravo ga možete imati samo za sebe, a mi smo odlučili popiti čašu vina uz rijeku i uživati u ovom prekrasnom zalasku.